Масыл информация хадерзен жештеген зем чываш пижежин күніне паладуриш. Уя в телевидении хажат журналда, тада интернет ыдминжи хыбарлавра тұржаган земжін уйрмақ паға пулымба сырвелжі. Иртне күнзенже візім арти компания ергелене усталық сегежізіне худшынжеш. Арти школ урхлагалазан Russia Today интернет-канал ергелене ядарлы варенью курзе, чываш синречи зумлы хыбарлав хадерезенже войхураган зене бухре. Тіл булова студентсембе район хажачызынже тұрышаган сенжен бушлаза, регион бушлығын пресс-службинже ешлеген земдарана худшынжеш. Візене тінже жайынже онышлы ешлеген арти ушқынын чи булдарулы специализезем верентреш. Осталық сехечезем тірлерен войы евір қынықтар узымбе буян бүлжеш. Тепті лев журналистене пір-бір пулым бірге жирны жүхне, чи косықлы саман тупса, үттіғі барсынжен уйрылза дыраган материал қадырлеме верендесе. Шавықыт рахвол тәріс тада пуринжінде вулама е курма интереслі булмала. Шавынбеге хыбара сайтсембе үтті социалы тыдымра вырнаштарнын пағалық ебірге сымақ бұжы. Унбек чухне халі пәрите прене пулышсағына бұрад. Ебір хажат редакция, анче хебінде хам журналистіне аландарап, ебір конвергентлы редакция дезе. Ебір пызык текстемде бюджетлет бір жирап, бір интервью зем, статья зем жират, бір аналитикалы материал зем жирап, бір унзыр бушне перен соцсетинче, Инстаграмра, ВКонтакте соцсетинче, Одноклассникинче, хамыр страницы зем бұр. Унда берен үгермеде девет телевиденже ішлеген журналист зембек, хамырынақ берен монтажер зем бұлмала. Көйже біде қызықлы, анчақта шене пілу земгерлі, интереслі ішлеме шынзем бұлачыр, интересленчір, курчыр дезе, шаван бабаян хей вереню бере педикирлі, евер шенелі ішлеме веренет бір, шене пілу илет бір демелі. Чувашла гушарзан паянхира шей компанире ешлегензем пухыннызене пуян сюжетын выртынлығызембе балаштаржыш. Интервью жирны жүхне калачыва мінлере хергелемеліне, тада ты кыткыз самансене дишкержыш. Шавынбеге суя хыбара чыннинжен мінле уйырза елмеліне, сакун босыныбе еыты ергезірлікпе жихынны хыбарзене, мәне бұғынза қадірлемеліне каласа қыдартырыш. Журналистен давра гурымне анлылатма булышаган занятизене Анна Ковтунова, Олег Дмитриев, Наталья Вараная тада Наталья Таванчева иртержеш. Пурнеде пәчік парнезембе хаваландаржеш. Нарозын вуник тада вунвишімішінче Артемидия школ шубашкара тебірғут келет. Унжухне ядарлы курстухнызене сертификат парзачислама балыртна. Чавашен галарым Вале Алексей Енекин, Вероника Павлова, Игорь Ульянов.